karwit sendon ulinal Messi argol. Haka jingle kai kabak hadu jungu. Bat sedang telot kane ke tim he. Tengah pedang sobai pigi parlok syakane ke channel. Balada pis ngau tenat iya ki kubar sport hakane ke channel. Sngau bhaban subscribe, like, bat share. Te hoi parlok haka jingle kai World Cup qualify. Naka deu ba Europe ke Spain kalalaban pelim ya ke Bulgaria. Dalai le not cool. Kibala thep daw oyar sabal kawi. Ukukurela kawi. Bat umerino kawi. Kadba ka Belgium. Kalalaban thep kaput iya ke Liechtenstein. Dan riu le not cool. Bat sedang telot ke Germany. Kabadai ka way na ki tim he haki por mensua. Bat mentah haki laisin ki jingile kai. Kal syarem baro laisin. Bat kita ro ki dei marbot. Da ka ba ka Slovakia. Kalalaban pelim yaka. Da Arle not cool. But haka jingile kai ka Turki Persia iya ka Georgia. Ka Turki kalalaban job. Da laila ar cool. Kat ba haka wepat ka jingile kai World Cup qualify. Naka deu ba South America. Ka Uruguay kalalaban pelim iya ka Peru. Da laila not cool. But ka Colombia ro kumju. Kalalaban pelim iya ka Bolivia. Da laila not cool. Takaba Ujem Rodriguez, Ulio Bantep kaway, Ukordiba kaway, but Uquintero kaway. Te hoy parlok, nakaliang jong ka Argentina, Ulinal Messi, ulalaban karwit argol marway, nakabanta ka Rijungu ka Argentina. Haka jingle kay kapak hadu jungu, halaying, kabayalik kay hari Argentina. Te hoy parlok, namar ba Ulinal Messi, unsyong tagno. Handrai kare ka jingle kai ka bakadu jungu bat kare jungu ka ba unyele kai haying lajong bat hakane ka jingle kai ka Argentina ka lalaban job da laila not cool Persia iya ka Venezuela kibala thep da Lionel Messi artli hakam net ka ba live khundai bat prapeo bat ya ka way pat ka gol layo ban thep da Lautaro Martinez te parlo hakane ka video tangkum nehi ngin say kendu haka wepat ka video kuble shibun